Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achhir tu silian sang puya. Darkar somni pelikala chungi Mizoram COVID-19 shikai za samko pasare musu ani. Governor Haribabu Kambempatian IIT Tirupati le Mizoram NIT ho tu de komin leimina wanga har sanatheng thin pumpel chungchang te asoi pui. Tirupati murmu chunimin Khan President Sompangana tan Parliament Central Hall a rinam thutem tiralaglu ani. Union Coal and Mines Minister Prahlad Joshi chuan ramchunga lungal theilama harsatna omlo ati tukina COVID-19 din munshia tharbara mi za somko pasrin rian kai ti mu chuani a red test atanga mu chu anni sample test zongjong za sari somsiri pako jinga za somni panga point panhi pakwan positive a tundin hmuna rikai to zongjong za thinu ai ni singthum sang kha zakwa som pakhat anni a noi ni singthum zani somret pako enkol da manni to a enkol lai zakwa sompali omin mi za sari paretin an thi pui to ani mishing sang khat zela positive mu chu to zati zani som pakhatani a mi noi khat zela COVID-19 awanga na chan to zati somruk pali anga chut ani Governor Haribabu Kambempati Nimin Khan Aizawl achenna Raj Bhavana Indian Institute of Technology IIT Tirupati Director Professor KN Satya Narayana le Mizoram NIT Director Professor S Sundar te akoma leimina wanga harsana thleng thin pumpel chungchang te science thiamna hmanga Mizoram ko na thoktu te hmalangna tanpuina chungchang te le NIT Mizoram sakna tho adan tur chungchang te an soi ho ani governor chuan NIT Mizoram chu aomna rei to ma se vandoi thak takin asakna turam chungchanga ti fel ngai te ti fel chunga rei te dewa tuna ero chuan chin fel ngai te po NIT Mizoram le Mizoram sarkar thorim azara a fel thokhat to a alomom hle ani ati IIT Tirupati le NIT Mizoram ten leimin le aven dan thalem na tho chortangkaya zirchen an bo sei chu Mizoram ta na thil poim em ani a remote sensing and geospatial technology for landslide mitigation and management in northeastern region in ti thupui hmanga ninga chung zirchen na hian DMNR le hetiang nama sarkar na thokmo phurtu te zongjong thiamna tangkai tak apek bel ngei abe sei ti asoi ani MNF Party President Puzoram Thangan Nakum Assembly in Thanpuilo Omtura Serchi BL Vil Turin Tun Naya MNF Zomthar Pujemal Somzol Vanchonga Da Thua Puang He Thuini Min Khan Serchip Auditorium MNF Serchip East Block Public Meeting a Puzoram Thanga Hina Puanga An Party Ho Tu Ten Ngun Taka An Ngai Tuan Hua Serchi BL Enkol Turin Pujemal Somzol Vanchong Chu Serchi BL Mipuite An Peani Ati Nakum Sani Somni Pathum MLA in Thanpuilo Omtura MNF Chuan Sorkarna An Siam Le Ngai Tur Thule Sit somthum cha MNF in an laklin shim abe sei thu Puzoram Thanga chuan soya Serchi BL Vil Tura Ruat Pujemal Somjol Vanchong MNF General Headquarters Advisor Point Hu Soin Mizoram Political History Toltro Party Patni Arwala Ding Chuak Anna Ngai Le Owangin Nakumai in Thanpuilo Tura po MNF Party chuan Toltro Party dang LP tham ane thutarin amlowati a Serchi BL MNF thate chaktu ni tura athe top achu tur thu soin bian mi puite tam tangkaina ane ve theina ni chuan intiklai po bek po thein om tur thu asoi bok ani Chief Minister Puzoram Thanga hian Serchi District Hospital hun male PWD Office Complex te afang boka Serchi District Hospital building thar sang tur book puya ruwa manchu Chief Minister Hohin Ennani abultrana tur Mizoram Sarkarin cheng viable som pathuma sangson tur thu soin Puzoram Thanga chuan damdoi dinglai ti boy lovin tuna book puya hena sakna ahma theng pera tran tha ti thu soya Hospital building sang tur Power Grid Corporation of India tanga cheng viable som ni borvel lo mu to ba ka mamo dang quarter le apana tur kong siam na le adang te din na turin sarkar a hian cheng viable som pathum dil alo ni to ani ati Serchi Bazar zau turangin na bo zuin Chief Minister chuan Bazar bula PWD SDO quarter Bazar zau na tura be sei chu en honi a SDO quarter son thene turam chang new Serchi pa PWD complex munma thi thai bok ani Chief Minister hi Deputy Speaker Pularin Oma Advisor to Chief Minister Pusil Ramzawa Serchi DC Pinajuk Kumar Additional SP Pusading le na sailo ba ka District PWD ho tu tere khotang shoi tu ten an troi om ani Champhai District Sports Committee chuan Mizoram Sarkar in District Sports Committee siam tharatum dan andulo thuan soi tun hnai an chairman Pulalun Moya kai shoya an thut khomna Champhai District Sports Committee chuan District Borsap kai shona kalle tur chuan masonna om theidon lo ti an soya DC chairman na hnoya committee za chuang amawangin District Sports Association tan boina lian tak aloni to thina Borsap chu in thak reng ani awangin Champhai hmangai tu diktak
champhai pa ngein sports committee hi hruai zel se tha an ti thuan soi boka sarkarin kalphung thar aduan chu andulo thu pon chhoni se in than huna po kallo ni se tin an relani he baka hian champhai district sports committee chuan sport minister puroba romoi roi te chu champhai district ngai tha bi ka an ngai thu soin thutiama nei si in champhai district angai sak le lo nia pu in alaka andil ru anat thuan soi ani heti lion champhai dc pu james lorin chana chuan district sports committee cm thar chung chang chu dc officer chin te ko khomin a soi pui to thu soya tuna dsc kai hroi mek tu te po hi thingpui in a soma boruak nuam tak noya kalphung thar hi en ho turin ro manna asiam meka a thut khom pui mai na tiang boru ki alo omle si ani ati a fel taka ain her chu abe sei thu asoi ani mamit pan na kong pui national highway za pariat leimin awanga thakhat chuang tlang to lo chu lemin bel lo chuan voin tlai hian tlang man be se ani puan to thingin mamit pan na kong pui national highway za pariat kong thar dam pui diversion road dam pui khon noya thamasa joni sompa kwaro sun sa wanga kong chak leimin kong meter zani somreda thui no chu 10 fine na thorang ni ma se ro sun sa wangin leyamin bel renga kong hi atlang hlei theilowa lemin belo chuan voin tlai lam hian atlang man na thok tu de chuan an be se ani hetila he pedal budi highway division 1 ho tu de chuan enesa parian leimin na lai chu leitan ani wangin na tho asot lo hle a kong sial kuak chu azim do wangin le tlak bela piangin kong a no ping le zela ru asona sa chuan leimin mai tur ala tam hle a tun fur chung hi chuan kong atlang tak tak an be se lo thuan soi ani hetia mamit panna enes za pariat kong thar leimin in a no pina wang hian kong hui lama kalthin ani a kong hui hi en kol mumal lova lam siana are do to wangin a chle to a tun hnai kong chezol lai siam ni ma se ala chle a lir thei te chi tan phei chuan tlan har sa hle ti mameta kan correspondent chuan asoi ani Chanchinthar hi all india radio Aizawl changa puan ani pi drupadi murmu chunimin khan president sompangana tan parliament central hall a rinom du tiam tira laklu ani president har hi chief justice of india justice nv ramana chuan rinom du tiam tirina la luta thu soin president murmui chuan mun kil khor taka changa re thei taka lo chor chuak mai chia president aroni thei chu me puiro real democracy moina ani ati a tuna hlotlina chu mi mal hlotlina nilovin ram chung mi re thei zong zong te hlotlina ani ati ram chunga mi hnuai hnung ne re thei jok te masona turin thei to pa chua tur thu soin masona huap zo nei tur le mei se de din hun choi sang turin a thok don ti asoi bok ani lakloin khoma hen rajya sabha chairman m venkaiah naidu prime minister narendra modi lok sabha speaker om birla union minister te governor chief minister mp le sipai officer engemozat antela president lakloin khoma hian mizoram mp lok sabha pusil ro sang le rajya sabha mp puke vanal vinete po antel ani union coal and mines minister prahlad joshi chuan ramchunga lungal thailama harsanna omlovati rajya sabha azia ka zona changin pu joshi chuan kumsang ni somni pakhat chung khan lungal thei ton makta doi za seri som paret siam chu ani line sani somni pakhat somni pahnia chuan ton makta doi za seri som ser paret siam chu ani thungati a tun sarkar kum kalmek a hian jun thleng kha lungal thei ton makta doi za ni pali siam chu toni a nikum lam hemi hun chung ve ka hian ton makta doi za somnga pasari siam chu ani a lungal thei siam chu zat punna hi za samthum pakhat ani thua ta lang boka union minister chu sarkar in ramchunga lungal thei siam chu zati pung turin kong tam takin ma la ti soin tun hai por project len tak tak siam ani ati a kumasa sarkar kumchung khan coal india limited chuan project somnga pani lai apom puyani ati Uttar Pradesh salir thei che solami pariatan thia mi som bathumin hleman tuar thunan danin vandune thlenam hun hi Barabanki districta Purvanchal expressway ani a baslian panianin sunia thudon ani superintendent of police Anurag Vat soidanin ahmuna mi pariatan thia liam turti laknau damdoina lakani a basain mi somruk pali an chuang ani chief minister Yogi Adityanath chuan chile thlang chupai ti thu soin sarkar hodu de chu chomdol na atulanga thok turina hriat tira prime minister Narendra Modi point chile thlang chupai ti thu asoi bok ani Chanchinthar cherti topna na tlang pui Darkar somni pelikala chungin Mizoram COVID-19 trikai za somko pasari mu chu ani governor Haribabu Kamambatian IIT Tirupati le Mizoram NIT how to the comin leimina wanga harsana thleng thin pumpel chungchang asoi pui Pidupati Murmu chu Nimin Khan president sompangana tan parliament central hall a rinum thu tiam tira laklu ani
Union Coal and Mines Minister Prahlad Joshi chuan ram chunga lungal theilama harsatna omlovati chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani